Sini papa be na upe bi ashe. Amansane winyano baby ya. Kumawood TV. Amansane yena yedimu. Kumawood TV yaba. Amansane yena yedimu. Kumawood TV aba. Amansane yena yedimu. Sini papa be na upe bi ashe. Amansane winyano baby ya. Kumawood TV. Amansane yena yedimu. Kumawood TV yaba. Amansane yena yedimu. Kumawood TV aba. Amansane yena yedimu. Sini papa be na upe bi ashe. Amansane winyano baby ya. Kumawood TV. Amansane yena yedimu. Kumawood TV yaba. Amansane yena yedimu. Kumawood TV aba. Amansane yena yedimu. Sini papa be na upe bi ashe. Amansane winyano baby ya. Kumawood TV. Amansane yena yedimu. Kumawood TV yaba. Amansane yena yedimu. Kumawood TV aba. Amansane yena yedimu. Sini papa be na upe bi ashe. Amansane winyano baby ya. Kumawood TV. Amansane yena yedimu. Kumawood TV yaba. Amansane yena yedimu. Kumawood TV aba. Amansane yena yedimu. Sini papa be na upe bi ashe. Amansane winyano baby ya. Kumawood TV. Amansane yena yedimu. Kumawood TV yaba. Amansane yena yedimu. Kumawood TV aba. Amansane yena yedimu. Sini papa be na upe bi ashe. Amansane winyano baby ya. Kumawood TV. Amansane yena yedimu. Kumawood TV yaba. Amansane yena yedimu. Kumawood TV aba. Amansane yena yedimu. Sini papa be na upe bi ashe. Amansane winyano baby ya. Kumawood TV. Amansane yena yedimu. Kumawood TV yaba. Amansane yena yedimu. Kumawood TV aba. Amansane yena yedimu. Sini papa be na upe bi ashe. Amansane winyano baby ya. Kumawood TV. Amansane yena yedimu. Kumawood TV yaba. Amansane yena yedimu. Kumawood TV aba. Amansane yena yedimu. Sini papa be na upe bi ashe. Amansane winyano baby ya. Kumawood TV. Amansane yena yedimu. Kumawood TV yaba.
Amansane yena yedie Kumawu TV aba Amansane yena yedie mamo na yamo bibia kwaba emfamra Serope live on Kumawu television ene eda ukuya 7th of March April 20 21 it is time change bosomeno well say your new year resolutions near then I was say itimi bo modern pa ni duro ho because you do epumu dia you kwe nimpa mre no kwa na ekre benyamre na yetumi edi enkomo the issue coming from and news coming from Kaswa and it's a so crown another motor rider dispatch motor rider taxi driver bi de ne car akobbo no di mama Kaswa hona kasa no yidim edi ho onim say emofra mienu no omo sensem no eguso a etwagu e ho a ene abusuafo fie no ya hye no ama abusuafo no kra na hase pa aban ne chewo se be mama bina bi se enye omo na di bone a omo mofra kodi na enso manfo mo Kaso a etumi ahye omo fie benyamre na ye di ho enkomo sector minister Adwoa Safo or the atudwa echirem se mofra omo di sa bone no kwan bi aso no emra ene mofra no ebetumi edi awfo no so no de yakọ nsempa etumi edi amom and then honorable majority leader and then minister for parliamentary affairs Che Mensah Bonsu, member of parliament for Swami constituency in the search for the next leader of the NPP ayen sebebre ewo my Ghana mapebe da atudwa achirem se in fact beye sebi jimisem se NPP for ba akọto aba na ombekwa akoyi obi a woye akani se onsan meto aso obra na nada akofo adon so no akani brofo no o say it will be unwise this all the battery kasemu a na say minim de but o de on kire mo no be different we be jamre na ye di nko hu say honorable has a bonus say da bi ntesa exactly ye no person si kire be di ho enkomo sanso na vaccines no si ebi aba enti enchekra Ghana for aye ngomo no ebetimi ahwe na yetumi awo mo enra the guard education service here amanfo kasa ho pa say in the secondary schools no because of space intino amafana ekofie a omo chop box ne omo nema de omo de ni na akofie na omo bie no omo ba amafana san e de aba enra amafana do no an kodu schools no mu omo yi omo nema si wo no na authorities no ka tom say da bi yase mo san ko no chena nyame adoma next month 5th of May mwatimi asan aba nsemebre ama professor Bokama Nkwae pa ho to se de yakoso no ha adwen na nyenye nko omo ankasa adwen ne sa na emom headmasters Charles for no and the solution and I suggestion ne ba ya manam so mo gitu mu ma information and content no abasa nti awofo no mo fa nti awofo bia wo hweme no oba e wo fa na yi a from 3 na me no ka se wo ma fie a ya sa hwe bofra no bi se yesi wo mra fie nyame adwa next month wasan aba school ebenyamre na yetumi edi ewon so enkomo and then what is that budget 129 billion Ghana cedis parliamentarians na diatum se yenko peska na enfa mo ban no ehon ebra me no ka se mo recess na ebenyamre na ne yetumi edi nkomo e omra se bedwamu extensively the budget no the 8th parliament said the AC call 137 say ena ehon enema AC etie and of course the attitude of the Speaker of Parliament Honorable Aban Sumani Babin ono ena the third person in this country benyamre na ye di nkomo ho na afi yenyamre so abawura Mensia North constituency na yahwe na nsentem the kofa Mensia North mu se Kumasi bebi nyakra eti Kumasi so bebi nyakra constituency no in fact in terms of roads with me aka say Kumasi metro there omopa ena eda from kra the member of parliament for Mensia North constituency Honorable Kwasi Kunadu e ofie ha ne benyamre na extensively ye di enkomo dum so no na yetena ha around this time na kana na dum e wa ha about 5:30 and then so adum 1 ehenum say about 5:30 nti ebusan penifo say ye mfa ne saa to aso about 3 weeks ne de de ekọ 1 bia na about 5:30 no ye mfa ne saa say no timetable ana say ye nya no say ebenyamre na yetumi edi nkomo Matthew Poku Prempeh honorable ede atudwa
say ne sector ho no omo ye nhye bia say de be ya power cut and say your experience no na be koso tentem na yebetimi afri mu December ene ehwe ni mu say dum so no ebia ebrase na maintenance work and repairs transmission ene ade nyina no yebetimi awie ebenyamre na ye din kuma dwen chefa bra na nyamre kenkan ma me din Michael nana adoma ko be frame say Mike yemfa seda emfa ema God's Way Casket Shop Tawhid Naturopathic Clinic Malam Muhammad Spiritual and Herbal Center Kumawood Training Institute so mo so atime de no etumi ede abro me guest nei honorable Akwasi Kunadu mention of member of parliament ye ntwa honya abro from Katomra e ba honorable Atunase benyamre na yetumi esinipi Enyarewa hodo ben na agi nipadua no aboso yare bi ti se eni yare akoma yare wadumu ato wontimi ndidi oba ne barima wontimi nwo me kanfo Tawhid Naturopathic Clinic adodo na efreye Madam Katri Clinic di amount Madam Katri Clinic enam homeopathy naturopathy subetu yare nyina efri ho ye ne kofa bae de Madam Katri tonic aba adwaman so ebo siesie nipadua no ne titiw ede ma emma wonoma wo fichiko ensisi so yie sa wono Madam Katri tonic ebo ema wo nipadua no enyi yie na abo ma wo fichiko so ayekama ye won fidie wa waso ye de aba adwaman so ye de hwehwe nipadua Elimu eyi yarwa wodu ehinteni nyina edi Katri Clinic ewo Kumase Asante Mantembuadi ne yewo Madam Katri Clinic yarwe nyina last stop FD ya hwehwe sei dwadi ka to yi mo agye ato se eye Animudia me manfo ni bintina mo ne yira ebinu be from ho se me yo omo asofo so no manya ma asore ma asante memu akonfo ne ye do se enso boni ekoso no amwo ben eya kristofo ene nkremofo enti ye nyame so na nyankwase anyame na yeso obi o ho amene wo kasa stroke a chino wa ya stroke no enko malam se bra enti difo no nimto de yesu no de motia ba fie difo mu obekọ puppet so jo owensa difo mu awi tramadol masa piao so ho adwiriw ene danta de bibo ano Malam Muhammad Spiritual and Herbal Center ebena da bia 7 to 9 p.m. ene ni hia Kumawood TV na yenyamre enwura sunsun eno sukọ na ohaw eda oso no Malam hwe na onyi emfiri ho emfa ema wo etwere yare bia edam usika na ayira na hwe ojapade bi na obi enam kwa bi so agye afiri nsam utu gold na pese unya emwa anase ebia kontuo enema ayede amawo ubano odaso jonso anase akontuo enema ayede amawa Malam Muhammad Spiritual Herbal Center kati kwau atibie tienie kwau atibie Eastern Region ho ena Malam ho esikafo amantem wo de odu kwau a wo so kwau atibie udu ho bebepa wo yira kora no a busa Unity FM ana obefre 0246 647 247 0246 647 247 sene so se Malam onye sikaduru onye double money pocket no dry azafo no mo yesa ade no ne konkron original and Malam Muhammad Spiritual and Herbal Center ene yensia ebenada bia 7 to 9 p.m. ewo Kumawood TV ne afana live ewo Unity FM ewo Kumawood TV na itu emwa piao okay me sando video bi on aka mo simbi na ibia teto na kid department it be slower we na city wa wonu tua o fa see no mo ya drama I think we na 1 minute na mfa nkonko ye dikuma na ma why sunu be wa obisa yenko Kumase munko Kumase yeah Martin Luther yanko ba me ko dia yeah mese minia obra kwantu yawo semina na ma yanka twenani ahwedan yo ne busu afani asoma me semina me pada e wo Kumase akamara na me right ebusia yensan enwa akwaba enfamra Sinopi live on Kumawood television wajen celebra na enyamra kama ne ye dig Ghana and come extensively NPP taking over the second term of His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo the happenings in Ghana enyamre na yetumi edi enkomo okomra so bedwamu a na yedum say 137 NDC